October 13 hauduna November 3 fauba Patoda Multi-Purpose Hall, Margao, Gawada pangtokadoriba, Kuntratarit suba National Games da Manipur State Kimhut Sindana Nupagi sa Paktakro Mashana da Sergyaru na ba, All Manipur sa Paktakro Association Amstana Sindana, Hauki ba October Marida Anishiba Fest kiyo na coaching come open trial selection na mapangtokibado da, Sanaroy po na kunipan kalehari. All Manipur sa Paktakro Association Amstagi General Secretary P. Durjit Singh na Thadorakpa, Jerola madawa famasi paladuna. Kalaba sa naresin at sige, tarit ki ayupong tarit taba matamda kumalapak indoor stadium dalak na. Amsagi General Secretary P. Durjita reporter na ba Cherolas na kangalakli. Kalaba sa naresin adudi 𝐒𝐄𝐏𝐀𝐊𝐓𝐇 𝐒𝐄𝐋 T. Birbal, W. Johnson, Anis Aids, M. Susil Kumar, M. Nanao, L. Amarjit, 𝐾𝐻 Holendro, L. Chinglen, Tarun 𝐾𝐻 𝐾𝐻 𝐒𝐄 𝐼𝐻 T. Gopen, 𝐒𝐄 Robert, 𝐾𝐻 Niken, M. Risikanta, Johnson Achom, Asok M. L. Lanchenba, 𝐶𝐻 Anand, A. Priyojit Sarma, E. Amujao, M. Kensan, Sagar M. 𝐒𝐄 Arun Kumar, E. Lokho Namadi, L. Johnny. Dakalamaramda Association na sige Annual General Body Gibifam Amalakliba, November 3 mapanda hengang makhalikay dalay ba, IMSUC Club da pangtulagan ni Hari.